pavēsti svēto, svēto. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. We give you Mēs praise Tevi slavējam for what you are doing already, par to, ko Tu jau dari, for what you are about to do. par to, ko Tu grasies darīt. Thank you, thank you. Paldies, paldies Tev. Thank you for calling us. Paldies, ka Tu mūs aicini. Thank you for choosing us. Paldies, ka mēs redzējis mūs. We give you all the praise. Mēs dodam visu slavu All Tev. the praise. Visu slavu Tev. Lord, touch everyone that is here today Ieskries katram, kas ir šodien šeit, at the point of their needs. viņu vajadzībā. Everyone watching online, Visi, kas skatās tiešsaistē, everyone inside this place. visi, kas ir šeit, Let your power touch us today. lai Tavs spēks pieskarās viņiem šodien. Reveal yourself to us. Atklāj sevi mums. Thank you, Father. We Paldies, give you paldies praise. Tavs, mēs Tev slavējam. In Jesus' name we've worshiped. Jēzus vārdā mēs And pielūdzam. everybody say amen. Visi sakiet amen. Everybody say Visi amen. sakiet amen. Everybody say Visi amen. sakiet amen. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Glory to Jesus. Slava Jēzum. Turn to someone and say, welcome to church. Pagriezies pret kādu un saki, esi laipni aicināts draudzē. Welcome 3 people to church. Apsveicinies ar 3 cilvēkiem. Thank you so much, guys. Amazing job. Thank you. Paldies Thank you. slavētājiem. Glory to Jesus. Slava Jēzum. Holy Ghost, Svētais gars, take charge of this atmosphere right now. pārņem kontroli par šo atmosfēru tagad. Let your anointing be released right now in the name Lai of tavs Jesus Christ. svētījums tiek atraisīts. Let ears be open. Lai Oh ausis God. atverās. Let eyes be open. Lai acis atverās. Let your word change lives. Lai tavs vārds izmaina Let it dzīves. restore. Lai tas tiek atjauno. Let faith come back Lai atgriežās ticība. in the name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Thank you, Lord. Paldies Tev, Give you kungs. praise. Mēs Tev slavējam. Ephesians chapter 1, Efesiešiem 1. nodaļa. 16 to 18. No 16. līdz 18. pantam. Ephesians 1, 16 to 18. Efesiešiem 1. nodaļa no 16. līdz I have 18. many pantam. scripture, but I'm reading only 2 today. I have Man many ir scriptures. daudz raksturvietas, bet tikai 2 es lasīšu šodien. The first is Ephesians 1, 16 to 18. Šī ir pirmā rakstieta Efesiešiem 1. nodaļa 16. līdz 18. pants. Paul says, I do not cease to give thanks for you, making mention for you in my prayers. Pāvils saka, nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūkšanās. Making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs godības tēvs dod jums gudrības un atklāsmes garu tā, ka jūs viņu atzīstat. And this is the verse I'm focusing on. Un šis ir pants, uz kuru es fokusējos. 18. 18. pants. That the eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of glory of his inheritance in the saints. Lai jūsu garats būtu apgaismots un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētiem. Paul says, Pāvils my saka, prayer for you mana lūkšana par jums is that you can go to a level where your eyes are enlightened ir tas, lai jūs nonāktu tajā līmenī, kad jūsu acis tiek apgaismotas. and you know the hope of his calling. Un lai jūs zinātu viņa aicinājuma cerību. The hope of his calling. Viņa aicinājuma cerību. And he says, Un viņš saka, these are the riches of the glory of his inheritance in saints. The last line. kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie. So when you can see this, Kad jūs to varat ieraudzīt, you begin to have hope, tad tev parādās ticība, which is cerība, based on his riches in glory. kura balstās uz viņa godības bagātību. So that's why the Bible says, Tāpēc Bībele saka, my God shall supply all my needs mans Dievs nodrošinās visas jūsu vajadzības. according Saskaņā to the riches ar in bagātību, glory godībā. in Christ Jesus. Jēzu Kristu. So Paul says, Pāvils saka, I'm not praying es nelūdzu, for you to have it, for you to have it. I'm not praying for you to have it. es nelūdzu, lai jums tas būtu. I'm praying that your eyes is open, Es lūdzu, lai jūs acis To tiek see. atvērts. because Lai jūs ieraudzītu. when you see, Jo kad jūs you can ieraugat, reach out and take it for tad tu yourself. vari pasniegties un satvert to. So as I begin to meditate this week, Kad es šajā nedēļā I pārdomāju feel to, God is telling me
Es jūtu, ka Dievs man is saka, taking us to a level ka viņš ved mūs uz tādu līmeni, and we are not asking ka anymore mēs vairāk for neprasīsim what is already given to, ko viņš mums jau ir iedevis. because of the revelation of Christ Jesus. Te ir Jēzus Kristus atklāsmes. And this conference, Un šī it konference is a proof of that to me. ir pierādījums priekš manis. Do you know? Vai jūs zinat? I thank all of you for praying for financial supply. Es pateicu jums visiem Thank you so much. par finansiālajiem ziedojumu. But do you know I Paldies. forgot to pray about that? Bet es pat aizmirsu par to lūgt. I didn't pray about that. Es par to We nelūgtu. should, okay? Mums vajadzētu lūgt. But my mindset Bet mana domāšana doesn't even think about provision. pat nedomā par finansiālu My nodrošinājumu. goal Mans is mērķis God, ir Dievs, heal, dziedini, restore, atjauno, deliver people. atbrīvot And when you cilvēkus. put the kingdom first, Un kad tu valstību noliec pirmajā vietā, all other things will follow. tad visas pārējās lietas tam Even sekos. finances will Pat follow. finanses sekos. And let me tell you, Un ļaudiet man we pateikt, did not have any sponsor. mums nav neviens We sponsors, didn't have someone that said, okay, I'm giving you 10,000. kurš varētu pateikt, nu es tev dodu 10,000. God used every one of you Dievs lietoja katru vienu no jums, to supply lai nodrošinātu Why? to visu. Kāpēc? because he has already given it. Jo viņš jau to ir iedevis. So Paul says, Un Pāvils my saka, prayer mana is that lūkšana you can see. ir, lai jūs Let me ieraudzītu. give me the next scripture Un nākošā rakstu vieta, to establish a fact. lai nostiprinātu šo faktu. Let me do 1 Peter 1:13. 1 Peter 1:13. 1 Peter. 1. Pētera 1.13. I want you to focus on this scripture. Fokusēsimies uz šo rakstu. Therefore, gird your the loins of your mind. Apjozuši sava prāta gurnus. У кого есть по-русски? Как написано по-русски? У кого? Aha. Your mind. Apjozuši savu prātu. Guard the loins of your mind. Apjozuši savu So, prātu. that's what the Bible says. Un, tas, ko Bībele Our saka, weapons are not carnal. ka mūsu ieroči nav You see? miesīgi. Saprotat? Our weapons is against stronghold of the mind. Mūsu ieroči ir pret cietokšņiem mūsu prātā. Against anything that pulls itself above the knowledge of Christ. Pret visu, kas grib paaugstināties pār Kristus atziņu. So, the apostle, leave the scripture there. Leave it, don't take it out. Leave the scripture on the screen. The apostle is saying, Un viņš saka, guard up the loins of your mind. 1:13. apjozuši savu prāta gurnus. And rest your hope fully upon the grace that is brought to you at the revelation of Jesus Christ. Pilnīgi paļaujoties uz jums un nes to žēlstību, kas parādīsies, kad Jēzus Kristus atklāsies. Look at this. Paskatieties šo. Guard up your mind. Guard your mind. Apjoziet savu prāta And gurnus. then Un tad sit down apsēžaties and rest. un vienkārši atpūšties. Because Jo of the grace dēļ that is žēlastības, given to you kura ir jums dota after pēc tam, the revelation kad esat saņēmuši atklāsmi of Christ. par Did you see Kristu. the arrangement? Saprotat šo secību? Consciously guard your mind. Apzināti sargājiet savu How do prātu. you do that? Kā to darīt? Rest and Atpūsties, have hope. lai tev ir cerība. How? Kā? By knowing what is freely given unto you. Apzinoties, kas tev par brīvu ir dots. So, example, Piemēram, if somebody says, ja kāds saka, I saw you in a vision, es tev redzēju vīzijā, I entered the realms, es iekāpu sfērās, I saw angels, es redzēju I eņģeļus, saw 2 demons, es redzēju 2 dēmonus, and 2 of the demons were about to kill you, un 2 dēmoni gribēja tev nogalināt, and your angel is struggling. bet tavs eņģelis bija And I spēcīgs. saw in that vision Un es šajā vīzijā es redzēju, that you died. ka tu nomiri. What is your response? Kā tu uz to atbildi? Panic? Panicking. Panika tev būs. According to these scriptures, Saskaņā ar šo rakstu vietu. this should be your response. Šādai jābūt tavai Oh, reakcijai. you saw I died? Tu redzēji, ka es nomiru? Okay, Labi. I will live. I will not die. Es dzīvošu un es nemiršu, But to fulfill the works of the Lord. lai piepildītu tā kunga darbus. Any other vision? Un viss, kas saistīts ar šo vīziju, Or I can take my coffee. es vienkārši paņemšu Do you have kofiju. any other vision? Or I can drink my coffee. Do you have any other vision? Tev ir kāda cita vīzija? Or I can drink my coffee.
Vai es varu vienkārši padzert kafiju? The response Tava reakcija is rest ir atpūta because of the knowledge of Christ Jesus. dēļ Jēzus Kristus atziņas. So the next year we are going to the 5th year. Nākošajā gadā, kurā mēs ejam 5. gadā, It is Rehoboth, tas ir Rehobos. a place of rest. Tā ir atpūtas vieta. Absolute rest. Pilnīgs miers. There is storm everywhere Lai arī vētra trako and you are visapkārt, sleeping. bet tu guli. And the disciples are shouting. Un visi mācekļi tur They are shouting. Viņi ir šokā. Shouting. Nishoka. Sauc. Shouting. Yeah. And as they are shouting, Un viņi tur viss kliedz un you are bļauj. thinking, shh, I'm sleeping. Es saku, kurš? Es guļu. It is a level Tas ir līmenis, that this revelation of Christ can bring you into. kurā var ievest tevi Kristus Jēzus atklāsmē. Why? Kāpēc? Because you know, Jo tu zini, after you finish sleeping, pēc tam, kad tu esi pamodies, you can step out of the boat tu vari izkāpt no laivas and there is a power within you. un There is a power within you. Baby- Receive it in Jesus' name. tevi ir spēks. And that power Un šis spēks can tell the storm, var pateikt vētrai, be still. esi klus un mierā. That is why you are sleeping. Tas ir, kad tu guli. This is why you are sleeping. Kāpēc? Tāpēc, ka tu guli. Because you know Jo tu there is zini, something within me. ka kaut kas ir manī. The power of the Holy Ghost. Svētā gara spēks. The revelation of Jesus Christ. Jēzus Kristus That atklāsmē, can tell the storm, kas var pateikt be vētrai, still. esi mierā. And that storm is still. Un šī vētra nomierinās. The last scripture, Un pēdējā raksturvieta, which I want to pay attention to today, kurai es gribu pievērst uzmanību šodien. Matthew 16. Mateja 16. Matthew 16. Mateja 16. Matthew 16, 11 to 13. No 11. līdz 13. pantam. 11 to 13. No 11. līdz 13. pantam. Let me read. How is it that you do not understand that I did not speak to you concerning bread, but to be beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees? Kādēļ jūs neaptverat, ka es nerunāju par maizi sacīdam sargāties no farizēju un saduķēju rauga? Verse 12. 12. pants. Then they understood that it did not tell them to be beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Tad tie saprata, ka viņš tiem mācīja sargāties nevis no maizes rauga, bet no farizēju un saduķēju Now, mācības. understand the context. Saprotat kontekstu. Jesus is about to stand against one doctrine Jēzus grib nostāties pret vienu doktrīnu, called the doctrines of the Pharisees, pret farizēju doktrīnu, the doctrine that brings you into fear, kura ieveda bailēs, into bondage. verdzībā. And in place of that, Un tā vietā he's about to bring a new doctrine. viņš grib atnest jaunu It's good doktrīnu. to understand the context. Ir svarīgi saprast kontekstu. Now let's see. Un paskatīsimies. Verse 13 says, 13. pants saka. when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, Nonācis Filipa Cēzarejas robežās, now the doctrine is coming in now. un tagad redzēsim šo doktrīnu. He asked his disciples, saying, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, who do men say that I, the Son of God, am? par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu. Now, the Tātad doctrine has doktrīna moved from books, pārgāja no grāmatām, from law, no likuma to a personal revelation uz personīgu of atklāsmi Jesus Christ. par Jēzu Kristu. And until you get this personal revelation, Kamēr tu nesaņem, tev nav šīs personīgās atklāsmes, consequences that I will read very soon will not happen in your life. tad sekas nebūs no tā, par So, ko es lasīšu tavā dzīvē. who do men say Ko cilvēki saka? I, the Son of God, am? Ko viņi par mani, par cilvēku dēlu saka? Look at this. Paskatieties. The answer Atbilde was in the question, bija jautājumā, and they did not see it. un viņi to neieraudzīja. Русский неправильно переводил. Политический как? Cilvēka dēls. But the English is the Son of God. Cilvēka dēls. It changed everything. The Son, Cilvēka dēls. this is Son of Man. This one. You have New King James, NKJV. Okay. NIV. Check NKJV. Who did they say Ko cilvēki saka? I am? Kas es esmu? Let's see.
You have. Paskatīsimies. So Jesus says, Jēzus saka, who do they say I am? ko cilvēki saka, kas es esmu? He's asking the question. Viņš uzdod jautājumu. Many of the translation has the Son of Man. Un daudzos tulkojumos ir cilvēka We'll dēls. figure that out later. Mēs to tiksim skaidrībā vēlāk. But when he turned to the disciples Bet kad viņš vērsās pie mācekļiem, and he was asking them, un viņš viņai prasīja, not one single one of them neviens no viņiem could answer correctly. nevarēja pareizi atbildēt. They were answering Viņi atbildēja according to the scripture that says, saskaņā ar raksturiet, kur saka, God showed the Israelites his miracles, ka Dievs parādīja izrēliešiem savus brīnumus, but showed bet Moses parādīja Mozumu his ways. savus ceļus. So, Tātad, when they responded, kad viņi look at atbildēja, their response now. paskatieties, ko viņi atbildēja. This is important. Tas ir svarīgi. Verse 14. 14. pāns. And they said, Un so in life, verse 14, in life, mūsu dzīvē sicknesses will ask, slimības jautās, who is Jesus? kas ir Jēzus? Depression will ask, Depresija prasīs, who is Jesus? kas ir Jēzus? Jesus, I know. Nu, Jēzus You pazīst. remember the demons? Demons always ask the question Dēmoni vienmēr uzdod jautājumu, before they strike. pirms viņi kaut ko sit. When Satan came to Eve, Kad Sātans pienāca pie Ievas, he says, viņš teica, is it true vai tiešām, that, do you believe if you hit vai this? tiešām tu tici tam, ko Dievs pateica? Satan never start with an instruction. Sātans nekad nesāk ar Never. instrukciju. The Nekad. first thing he does, Pirmā lieta, ko viņš dara, he checks your belief system. viņš pārbauda tavu ticības Are you with me? sistēmu. Sekojiet man. That's the first thing. Tā ir pirmā If your lieta. belief system is strong enough, Ja tavu ticības sistēma ir pietiekuši He stipra, goes. tad viņš iet projām. he came to Jesus. Viņš atnāca pie Jēzus. If truly you are the Son of Ja God, tiešām tu esi Dieva dēls, yes, God said it, ja Dievs to pateica, people heard it, arī cilvēki to dzirdēja, but Jesus, bet do Jēzus, you believe it? vai tu tam tici? If Jesus failed that test, Ja Jēzus būtu izgāzies šajā we testā, will be back again to zero, tad background zero. tad viņš būtu atgriezies pie nulles. And Jesus, listen to this, Un paklausieties šo did not Jēzus. say to Satan, Jā, viņš neteica Sātanam, yes, I am the Son of God. jā, es esmu No. cilvēka dēls. You don't Dieva have to dēls. say it. Viņam nevajadzēja to teikt. It is the way you carry yourself, Tas ir kā tu sevi pasniedz, the way you behave. kā tu uzvedies. Jesus stood in front of him Jēzus stāvēja viņam and priekšā responded with God's word. un atbildēja ar Dievu vārdu. Jesus was not proving that he's the Son of God, Jēzus nepierādīja, ka viņš ir Dieva dēls. because Jo I am not trying to prove to you es necenšos tev pierādīt, that I am black. ka es esmu melns. Woo! You don't prove Tu nepierādi, who you are. kas tu esi. Yeah, it is obvious. Tas ir acīm redzami. It is obvious. Tas ir acīm Me redzami. trying to prove to you Ja man vajadzētu jums pierādīt, censties that pierādīt, I am black ka es esmu melnādainais, shows that I am not black. tas varētu nozīmēt, ka es neesmu melnādainais. Their children Viņu bērni, will try to prove to you viņi centīsies jums pierādīt, if they are black or white. vai viņi ir balti vai melni. You get what I'm saying? Nu, saprotu, ko es But domāju. nobody will confuse me for black or white. Bet neviens man nesajauks prātu, vai es esmu So melnādains vai when kāds. Satan comes, Kad atnāk Sātans, is it true that God loves you? viņš saka, vai tiešām Dievs tev mīl? I am Vai not patiesība? prove. I will not prove to him that God loves Es me. viņam necentīšos pierādīt, ka I- Dievs man mīl. I behave like someone God Es loves. uzvedīšos tā, kā tāds, kuru Dievs mīl. Someone that God loves does not cry. Tas, kuru Dievs mīl, viņš neraud. Someone that God loves does not say, it is finished, it is over for me. Tas, ko Dievs mīl, viņš nesaka, nu viss ir beidzies, viss cauri. I am a nobody. Es neesmu niecība. When Satan came, Kad atnāca Sātans, I mean, when the demon was speaking to the sons of Scevas. kad demoni runāja uz Skivas dēliem, Listen to this. paklausieties He šo. said, Viņi teica, Jesus, I know. Jēzu mēs pazīstam. Paul, I know. Pāvilu mēs pazīstam. Did you realize Saprotat, he did not say, ka viņi neteica, I don't know you. es tev nepazīstu. He said, Viņi teica, who are you? kas esat jūs?
if they answered Ja viņi būtu with atbildējuši their behavior ar savu uzvedību, that they are truly ka viņi patiesi the children of God, ir Dieva bērni, they will cast out that demon. tad viņš šo dēmonu varētu izdzīt. They got the question from a demon, Viņi saņēma šo jautājumu no but they dēmona, answered wrongly. bet viņi nepareizi atbildēja. If all the preachers in the world lay hands on you, Ja visi pasaules sludinātāji uzlikt tev rokas, Satan does not care. Sātanam tas būtu vienalga. And let me shock you. Es gribu jūs šokēt. Jesus, Jēzus, the Son of God, Dieva dēls, God in flesh, Dievs miesā, fasted for 40 days, kāvēja 40 dienas, 40 nights. 40 naktis, And Satan is not afraid of the atmosphere. un Sātans nebaidījās no šīs atmosfēras. Oh, you prayed now for 2 hours. Tu 2 stundas jau esi And lūdzis, the atmosphere is charged. un atmosfēra ir No uzlādēta. Satan will come. Nekāds Sātans neatnāks. Hop. Jesus. Jēzus, Let me give you another one. vēl vienu piemēru jums došu. Are you with me today? Sekojiet man šodien. God called the sons of God. God called Dievs sauca the sons of God. Dieva dēlus Yes, perfect. To come to him. pie sevis. And do you know who showed up? Un kas atnāca? Satan. Sātans. Without invitation letter. Bez uzaicinājuma. I can imagine. Es varu iedomāties. He's walking together with one of the sons of God. Viņš iet kopā ar kādu Dieva dēliem, And that one thinks Satan is also the son of God. un tas domā, ka Sātans arī ir Dieva dēls. And he comes. Un viņš atnāk. Did you realize Vai jūs saprotat, there was no record ka nav nekas of pierakstīts? conversation between God and his own sons? Kāda bija sarunas starp Dievu un viņa dēliem? Satan took charge of the meeting. Kā Sātans pārņēma vadību šajā sapulcē. So, Tātad, that means tas the nozīmē, presence is not enough. ka ar klātbūtni nepietiek, Prayer is not enough. ar lūgšanu nepietiek, Fasting is not enough. ar gavēšanu nepietiek. Those things prepare you for the main thing. Šīs lietas sagatavo tev pašam The galvenajam, main thing. pašai What is the galvenajai main lietai. thing? Kas ir galvenā lieta? Who are you? Kas esi tu? The level at which you can answer that question. Šis, The level at which you can answer that šis question līmenis, kādā tu vari atbildēt šo jautājumu, is the level you can exercise victory upon him. ir līmenis, kādā tu vari parādīt uzvaru pār viņu. Let me tell you, Ļaudiet man pateikt, if I have answered this question wrongly, ja es nepareizi atbildētu uz šo jautājumu, I will never leave my room to do anything for God. tad es nekad nebūtu izgājis no savas istabas, lai kaut ko darītu priekš He Dieva. asks me this question every day, Viņš uzdod man šo jautājumu katru dienu, but I don't speak with my mouth. bet es nesaku to ar savu muti. I Es speak with neatbildu. my actions. Es atbildu ar savu He rīcību. has reduced it. Viņš to ir Do samazinājis. you know why? Ziniet, kāpēc? He reduced it Viņš samazināja to, because he knows jo viņš zina. the more he asks me this question, Jo vairāk viņš uzdod šo jautājumu man, the crazier I go jo trakāks es palieku. to let him know Lai viņam I pateiktu, know who I am. ka es zinu, kas es So esmu. he's afraid Un viņš I baidās, will do another thing bigger than ka what I es did. kaut ko vēl vairāk izdarīšu. You get to a level Un tu nonāc pie tāda where you līmeņa, begin to worry. ka tu sāc uztraukties. Why is Satan not talking to me today? Kāpēc Sātans uz mani nerunā šodien? Yeah. Not afraid of his voice. Es nebaidos no viņa balss. You are not afraid of his voice. Tu nebaidies no viņa balss. You are worried. Tu uztraucies. Is everything okay? Viss ir kārtībā. No attack. Nekādu uzbrukumu. I'm not saying you should call attacks on yourself. No, 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 no. Es nesaku, ka tev vajag izaicināt uzbrukums uz sevi. But when attack comes, Bet, kad nāk uzbrukums, it shows tas parāda, something is changing within you. ka kaut kas tevī mainās. And you are moving from one level to another. Tu pārēji no viena līmeņa uz citu. Let me give you an example. Es došu jums piemēru. This amazing man of God, Šis abrīnojamais Dieva vīrs, when I told him to start taking announcements on the stage, kad es viņam pateicu, lai viņš nāk priekšā un pasaka paziņojums. he wanted to leave the church. Viņš gribēja no draudzes aiziet. He told me that. Viņš man pēc tam to pateica. He was not a person of the stage. Viņam nepatīk uz skatuves vispār kāpt. And every time he steps on here, Un katru reizi, kad viņš uzkāpj uz skatuves, he makes himself to stand. tad viņš sevi piespiež to darīt. Now we got to Atta Center. Mēs devāmies uz Ata He centru. became a new man.
Viņš kļuva par citu cilvēku. We did not recognize him. Mēs viņu vairāk nepazinām. And we came here Un mēs atnācām uz šejienu after the conference. pēc konferences. And he looked at the stage. Viņš paskatījās uz skatuvi. And he says, this is a joke. Viņš teica, tas jau sīkums. Why? Kāpēc? There was a resistance Tāpēc, ka bija pretestība at the center. Atacentras. He broke through that resistance. Viņš izlauzās caur šai And this pretestībai. has become a small stage now. Un šī skatuve viņam jau ir par mazu. Anything you are going through, Viss, kam tu ej cauri, it's because tas ir there is a tāpēc, new muscle that needs to be built. kad tev vajag attīstīt kādu jaunu muskuli. There is a new muscle. Jaunu muskuli. I'm not afraid of Atta Center now. Es nebaidos tagad no Atacentra. I'm already looking at another place. Es jau skatos uz citām vietām. You see, Saprotat? never do anything because of fear. Nekad neko nedara dēļ bailēm. Never. Nekad. So, this say, who do men say I am? Ko cilvēks saka, kas es esmu? Look at the answer. Paskatieties, kāda ir atbilde. Verse 14. Yeah, is it next? Yeah, it should be down. Verse 14. 14. So pants. they said, Viņi atbildēja. some say John the Baptist, Vienu par Jāni Kristītāju, some Elijah, otru par Eliju, others Jeremiah, vēl citi par or Jeremiju one of the vai prophets. kādu no praviešiem. Verse 15. 15. He pants. said to them, Viņš tiem jautāja. listen to this. Paklausieties šo. The first time he asked, Pirmajā reizē, kad viņš pajautāja, he said to them, viņš teica viņiem, and they were quick to answer all of them. un viņi tur ātri visu kaut kādas Oh, atbildes deva. somebody said this, somebody said Viens that. saka to, cits to. Then now when he asked, Un tagad, kad viņš pajautāja, who do you say I am? bet jūs, ko jūs sakat? You know, when we were in high school Kad es mācījos vidusskolā, and the teacher is asking a question un skolotājs uzdeva jautājumu, and you don't know the answer, un es nezināju atbildi. you start to write something down. Es sāku kaut ko rakstīt, You look somewhere in the window, un skatījos pa logu, and for some reason, un kāda iemesla dēļ the person looking her way cilvēks, kurš skatījās, that novērst does not skatienu, know the answer, viņš nezināja šo atbildi. that's the one the teacher likes to call. Tieši to cilvēku skolotājs izsauc. So there is a brilliant guy sitting down. Un kāds gudrs cilvēks, He knows all the answers. viņš zina visas The atbildes. teacher will not touch him. Skolotājs neizsauks When he viņu. say, all right, Un what is the first law tad viņš saka, of motion? kāds ir pirmais kustības likums. And then you are looking. Something drop on the floor. Un tad skaties uz grīdu. So Jesus says, Un Jēzus saka, who do you say I am? jūs, ko jūs sakat, kas es esmu? So Matthew was looking like this. Matejs tur kā. Andrew like this. Andrejs arī tur. Maybe there was Mary there as well. Un Marija arī droši vien tur kaut kur bija. Ashas Yabudu Padagret Yeda. Shas Nu, Yidu. es aiziešu uzsildīšu tur ēdienu. Jā. But one man Bet viens stood cilvēks forward iznāca priekšā and said, un teica, these are his words. un šie ir viņa vārdi. You are the Christ, Tu esi Kristus, the Son of the living God. dzīvā Dieva dēls. You are Tu the esi Christ, Kristus, the anointed, the svaidītais, Messiah, Mesija, the Son dēls. of not only God, but the living God. Nevis vienkārši Dieva, bet dzīvā Dieva dēls. Living God. Dzīvā Dieva dēls. Jesus answered and said to him, Jēzus viņam teica, blessed are you. svētīgs tu esi. How many people want to be blessed? Cik cilvēki grib būt svētīti? This guy did not ask for blessings. Šis cilvēks, viņš neprasīja svētību. The revelation of Jesus brought blessings Jēzus, atklāsim par Jēzu atnes šo svētību. automatically. Automātiski. Jesus himself said, Pats Jēzus teica, blessed are you. svētīts tu esi. Simon Bar-Jonah, Sīmena Jonas for dēls. flesh and blood has not revealed this to Jo you, miesa un asins to tev neatklāja. but my Father who is in heaven. Bet mans debes tēvs, Verse 18. 18. pants. And I say to you Es tev saku, that you are tu Peter. esi Pēteris. The verse before, Iepriekšējā pantā he was Simon. viņš bija Sīmanis. Now, Tagad revelation changed his name. atklāsme izmainīja viņu A vārdu. change of name is a change of identity.
vārda maiņa, tas nozīmē He identitātes is no maiņa. more Simon. Viņš vairāk nebija Sīmanis. He's Peter. Viņš ir Pēteris. In one moment, Vienā brīdī. what you know about Jesus can Tas, change your ko life tu zini par Jēzu, tas var izmainīt tavu dzīvi. completely. Pilnībā. You are no more Peter. You are no more Simon. Tu You are vairāk Peter now. neesi. Something has changed. Kaut kas izmainījās. See, that's the first thing. Tā ir pirmā lieta. The next thing Jesus said, Nākošā lieta, ko Jēzus teica. he said, Viņš teica, on this rock I will build my church. un uz šīs klints es celšu savu baznīcu. On which church? Vai mēs esam On the draugi, revelation. kas ir celta uz atklāsmi? On the revelation Uz atklāsmi. that he is Ka viņš Christ, ir Kristus, the Son of the living God. dzīvā Dieva dēls. So that means Tas nozīmē, any church ka jebkura that draudze, does not make accent on this, kas neliek akcentu uz šo, that there is a Messiah, ka ir Mesija, there is Christ ka ir Kristus, that is anointed kad ir to svaidītais, heal the sick, kurš dziedina to slimos, deliver the oppressed, kurš atbrīvo to raise apspiestos, the dead. kurš augšām ceļ mirušos. That church, Šī draudze, I am not the one building it. es to nebūvēju, Because the church I'm building jo draudze, kur es has ceļu, a revelation viņai ir atklāsme, that I am the Christ, ka es esmu Kristus, anointed one. svaidītais. So any church Jebkura draudze, that runs away kas bēg from the Christ. no Kristus. Many people mention the Christ, Daudz cilvēku piemin but Kristu. they don't even know what the Christ means. Viņi pat nezina, ko Kristus It's nozīmē. anointed. Tas ir svaidītais. But in the churches today, Bet draudzēs that šodien is the least thing that is being spoken tā about. ir pēdējā lieta, par ko runā. We speak about many other Mēs things runājam par daudzām and lietām. we leave the supernatural out of it Mēs pārdabisko because we izslēdzam, don't understand it. jo mēs to nesaprotam. But Jesus says, Bet Jēzus saka, upon this uz revelation, šīs atklāsmes es, when he is building the church, kad viņš ceļ draudzi, I pity whoever stands on the way. man žēl katru, kurš stājās ceļā. I feel bad for anyone on the way. Man ir žēl katru, kurš nostāsies He says, ceļā. I will build the church Jo myself. es celšu draudzi. I did not build Spirit Assembly. Es neceļu gar asamblēju God draudzi. remove everything from me Dievs visu paņēma prom no manis. that will give me any attitude that I built Spirit Assembly. Kas man varētu dot tādu attieksmi, kad es šo draudzi esmu The uzcēlis. church started with war. This church started with war. Yes. Šī draudze sākās ar karu From the beginning. jau no paša sākuma. And it's not stopping. Un šis kars nav It's beidzies. increasing. Tas tikai pieaug. In the very beginning of the church, Pašā draudzes sākumā everyone I saw as a member, boom, left. visi, ko es domāju, kas būs draudzes locekļi, viņi vienkārši Everyone. pazuda. Visi. All the team. Visa komanda. So that I don't boast. Tā kā es nevaru lielīties, It's because of me and my team. kā tas esmu es un mana komanda. My account, I only had 30 euros. Manā kontā bija 30 eiro. So I cannot boast Tā kā es nevaru lielīties, that I have money. ka man bija nauda. This year, Šajā gadā my name has been tarnished. manu vārdu vienkārši visi It's been stepped on. sodīja uz tā bradāja My integrity as a person pašcieņa. Man kā has cilvēkam. been squeezed like Viņi this. ir vienkārši So saņurcīti. I cannot say it's by my name that I built the church. Tāpēc es nevaru teikt, ka es ar savā vārdā esmu pacēlis šo draudzi. But the expectation of the enemy is not coming to pass. Bet tas, ko ienaidnieks grib darīt, tas nebeidzās. Some people said, Daži cilvēki teica, we give them 5 years. mēs viņam dosim 5 gadus. I said, Es you teicu, were not the first to say it. jūs jau neesat pirmie, kas to Some saka. people gave us 4 months. Daži cilvēki mums deva 4 mēnešus, Everything would die. ka viss pēc 4 mēnešiem beigsies. But it's now 4 years. Bet tagad jau pagājuši 4 gadi. Somebody even was very nice. Un daži cilvēki to tā He pieklājīgi gave us teica. 1 year. Viņi mums deva 1 gadu. So I said, thank you. Es esmu paldies. At least you gave us 5 years. Vismaz 5 gadi jau tas ir vairāk. You know why I'm not worried? Un es jau neuztraucos. I am not the one building. Jo es jau neesmu tas, kas ceļ draudzi. I sleep very nice Es labi guļu, because I'm not building. jo es neceļu draudzi. I'm not worried Es neuztraucos, because I'm not building. jo es to neceļu. Why? Kāpēc? Because I maintain the revelation. Jo es uzturu atklāsmi. Jesus, Jēzus, Christ, Kristus, the Son of the living God, dzīvā Dieva dēls, who has come to save many from sin. kurš ir nācis, lai daudz glābtu no grēka. Do you know Vai saprotat, how scarce laborers are in the kingdom?
Laborers are Cik very maz ir scarce. strādnieku Dieva valstībā. So you think when God finds one, Kā jūs domājat, ja Dievs atrod vienu, He will let you destroy him? vai viņš viņu iznīcinās? No. Nē. That is why the safest place for you to be Tāpēc drošākā vieta, kur tev atrasties, is preaching the revelation of Jesus ir Christ. sludināt atklāsmi par Jēzu Kristu. He will defend you himself. Tad viņš pats tevi pasargās. Now look at the repercussion. Look at this. Un skaties tālāk. I will build my church, and the gate of hate shall not prevail against it. Un Ēles vārti to neuzveiks. The gate of hell Ēles vārti will destroy any church iznīcinās jebkuru draudzi, that does not have this revelation. kurai nav šī atklāsme. Our security is in the assurance Mūsu drošība ir tajā, ka mēs zinām, that we are preaching Christ, ka mēs sludinām Kristu, the revelation of Jesus, atklāsmi par Jēzu, anointed one, par svaidīto, the one that heals, kurš dziedina, that delivers, kurš atbrīvo, that restores. kurš atjauno. Then the gate of hell cannot prevail. Tad Ēles vārti to neuzveiks. If the gate of hell cannot prevail, Ja Ēles vārti nevar uzveikt, why do you think we will be afraid of a man? kāpēc mums būtu jābaidās no cilvēkiem? Do you know what the gate of hell is? Ziniet, kas ir Ēles vārti? It is the entrance Tā ir ieeja and exit un izeja of every demonic spirit. visiem ļaunajiem gariem. Every demonic spirit pulled together Visi demoniskie gari kopumā cannot stand against this church nevar nostāties pret šo draudzi, that believes in this revelation. kura tic šai atklāsmei. And I like what Apostle Anselm said. Un es gribu pateikt to, ko apostols Anselms He says teica. God told him, Dievs viņam to pateica. you've been preaching about many things, Tu sludināji par daudzām lietām, but mentioning Christ. bet pieminēji Kristu. But it's time to preach about Christ Pienācis laiks sludināt par Kristu and mention things. un pieminēt And citas I lietas. agree with that decision. Un es piekrītu šim lēmumam. I've been doing that, Es arī to but I daru, even will be consciously do that more. bet es apzināti gribu to vairāk I'm darīt. sorry. Es I'm not atvainojos. called to preach politics. Es neesmu aicināts runāt par politiku. It is not in this verse. Šajā pantā par to nav I'm runa. sorry. Es I'm atvainojos. not called to preach time management. Es neesmu aicināts runāt par laika That menedžmentu. is good. Tas ir labi. I will mention these Es things, tās lietas pieminu, but I will not preach about these things. bet es nesludinu par šīm lietām. I want to be secured Es gribu būt drošībā, because this is my security. jo šī ir man drošība. So I'm telling you as a church Tāpēc jums kā draudzēji that saku, you might have some desires, ka varbūt tev būs vēlmes, some expectations. kaut kāda sagaidīšana. It's not that we don't hear them. Nevis tāpēc, ka mēs negribam tās It's uzklausīt, because maybe they don't fit into this message. bet tāpēc, ka tās neiedarās šajā And vēstī. everyone in this church, Un visi šajā you draudzē, have the liberty jums ir brīvība to learn. You want to know mācīties. about politics? Ja gribat uzzināt vairāk par politiku, Go and learn. ejiet un You want to know studējiet. about time management? Par laika menedžmentu gribat Business. uzzināt. Par biznesu, Go and learn. ejiet un studējiet. Share with us, no problem, in own groups. Padalīties mājas grupās. But once I hold this microphone, Bet, kad man ir šis I mikrofons, have one message. man ir viena vēsts. Jesus Christ, Jēzus Kristus, the anointed, the svaidītājs, healer, the dziedinātājs, deliverer, the atbrīvotājs, Son of the living God. dzīvā Dieva That is dēls. my message. Tā ir mana vēsts. Now look at this. Paskatieties šo. It doesn't mean I won't mention other things. I will. Tas nenozīmē, ka es nepieminu citas But lietas. I will Protams, es to darīšu. consciously stay on track. Bet apzināti es turos uz šīs līnijas. Consciously. Apzināti. Look at verse 19. Paskatieties Look at the result of this beautiful revelation. uz šo brīnišķīgo atklāsmi. Look at the result of this revelation. Un šis atklāsmes rezultāts ir kāds. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Es tev došu debesu valstības atslēgas. There are churches Ir draudzes, that are just churches. kas ir vienkārši draudzes. There are churches that will have the key. Ir draudzes, kurām ir atslēgas. I want Spirit Assembly to be that church with the key of heaven. Es gribu, lai gara asamblēja ir draudze, kurai ir šīs atslēgas. I will give you the keys Es of the kingdom of heaven. došu debesu valstības And atslēgas. whatever you bind on earth will be bound in heaven. Un ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Un ko tu sies virs zemes, būs siets arī debesīs. Did you see the progression?
Redzu šo secību, When we start to quote these scriptures, ka mēs citējam šīs raksturvietas. we remove it from the context. Mēs tās izraujam no Oh, konteksta. Father, we receive the keys. Tās mēs saņemam atslēgas. No. Nē, There are principles. ir principi. Before you can hold this key, Pirms tu vari dabūt šīs you start. atslēgas. What do you start with? Ar ko tu sāc? Say no to the doctrines of the Pharisees. Pasaki nē farizēju doktrīnām. You see? Saprotat? You have to say no. Tev jāpasaka nē. You have to delete some messages from your phone. Tev jāizdzēš kādas ziņas no Some telefona. sermons has to go. Sermon. Kādas svētrunas jāizdzēš. Because this is not the doctrine of Christ. Jo tā nav Kristus They doktrīna. are good. Tā ir laba, But for right now, bet tagad my family is going through a lot. man ģimene iet caur daudz kam. My business is going through a lot. Mans bizness iet caur daudz kam. Right now, Šajā brīdī what I need tas, kas man vajadzīgs, is Christ, ir Kristus, the Son of God. Dieva dēls. So the first thing, Pirmā you lieta, make a conscious decision. tev ir jāpieņem apzināts lēmums. No to Pharisees' doctrine. Pateikt nē farizēju doktrīnām. What to do next after that? Ko tālāk darīt? Personal relationship. Personīgās attiecības. Andrew does not have the answer. Andrejam nebija atbilde. Matthew did not have the answer. Matejam nebija atbilde. Peter had to step out Pēterim vajadzēja spērt šo soli. and shut out the rest. Un viss pārējais And apklusināt. you can see this in the life of Peter various times. Un jūs Pētera dzīvē to vairākas reizes varat He was pamanīt, the only one that walked on water. ka viņš bija vienīgais, kurš gāja par ūdeni. Personal relationship. Personīgas attiecības. When he went with John, Ka viņš gāja ar Jāni, and there was a man that could not stand up. un tur bija cilvēks, kurš nevarēja He piecelties. says, look on us. Viņš teica, skaties uz mums. And I believe Un es ticu, he looked at John, viņš pasties uz Jāni, and John is doing, un Jānis tur rāda. and he said, Un viņš teica, silver and gold sudraba un zelta I do not have. Mums You see, nav. look on both of us. skaties uz mums. Okay, John is doubting, whatever. Un labi, Jānis tur šaubās un vienalga. Silver and gold Sudraba un I zelta do not have. man But nav. what you see, Bet kas man ir? when you Kad practice, tu praktizējies, you grow. tu pieaudz. He personalized his conversation with Viņš Jesus. personalizē šīs attiecības, šo sarunu ar Then he Jēzu. grew. Un tad viņš Then he pieauga. walked on water. Un tad viņš staigāja par ūdeni. Then he grew. Un tad viņš pieauga. On the day of Pentecost, Un vasaras svētku he dienā stood out. viņš nostājās. I can imagine Es varu iedomāties, the other disciples kad citi mācekļi looking at him. skatījās uz viņu. Сколько будет стоить похорон этого парня? Cik maksās šī cilvēka bēres? Oh, Господи, he was just coming, Un покидают. tūlās viņi nometās ar akmeņiem. But he stood. Bet viņš He nostājās. called everyone out. Viņš uzrunāja And visus. 3,000 people were Un saved. 3000 cilvēku nožēlo grēku. Why? Kāpēc? Personal relationship. Personīgas attiecības. Many people right now, Daudz cilvēku šajā brīdī. I'm like, I don't want to be like that, but I'm like a mystery. Es esmu kā mistērija, es negribu tāds I don't būt. want to be like that. Es negribu tāds But būt. I'm asking God one day, Bet es Dievam vienā dienā why is prasīju. my brain always thinking against the strides? My brain thinks against the strides. Против потока. Течения. Kāpēc mans prāts vienmēr domā pret straumi? I want to also do like this Es arī gribu darīt tā, kā visi and dara. do like this Un tā darīt. so that I become friends with everybody. Lai es ar visiem varētu draudzēties. I even write many of them letters. Es viņiem gribu rakstīt But vēstules. this brain Bet šis smadzenes is occupied with something else. ir aizņemts ar kaut ko citu. The message of Christ. Ar Kristus vēsti. I can imagine Es varu how iedomāties, Peter is standing alone. kā Pēters viens pats stāvēja. Guys, join me. Nu, puiši pievienojas Everybody's man. watching like this. Bet viss skatās. But when the result came, Bet kad parādījās rezultāts, everybody took the glory for it. visi pieņēma slavu par to. That is why Tāpēc on your journey with Jesus, tavā ceļā ar Jēzu, your relationship should be personal. tavām attiecībām jābūt personīgām. Personal. Personīgām. Go with what it tells you. Ej un dari to, ko viņš tev saka. Who do you say I am? Ko tu saki, kas es esmu? I don't know who Rahul say is. Es nezinu, kas ir Rahuls, What Rahul say he is. ko Rahuls par sevi saka, kas viņš ir. Next. Who is Christ? Kas ir Jēzus? Yes. I don't know what he says Christ Es is. nezinu, ko viņš saka, kas ir Jēzus, But I know bet es zinu, who he is for me. kas viņš ir priekš manis. And it works for me. Un tas darbojās priekš So manis. say no to the doctrine.
Bet saki the nē Pharisees. doktrīnām, farizēju doktrīnām. Personal relationship. Personīgās attiecības. And third, Un trešais, embrace the revelation satver šo atklāsmu of Christ, par Kristu the Messiah, kā Mesiju, the one that is in charge of the supernatural. kurš pārvalda visu pārdabisko. And Un accept the change of name. pieņem vārda maiņu. 6 months ago, Pirms 6 mēnešiem some people's relationship towards me was different. daudziem cilvēkiem ar mani bija savādākas attiecības. But something happened to my name. Bet kaut kas notika ar manu vārdu. A change of name Vārda maiņa will change the environment as well. maina And atmosfēru you un vidi. have to be mature enough to accept. Tev jābūt pietiekuši nobriedušam, lai to pieņemtu. Imagine Iedomājies, Jesus look at Simon ka Jēzus paskatās uz and Sīmanu says, from today, un saka, no šodienas you are Peter. tu esi Pēters. So you think other disciples were not jealous? Un domāju, citiem mācekļiem neskauda? No. Ne? Okay. Let's say Labi. the others understood that Peter, John, and James are Jesus' favorite. Labi, pieņemsim, kad cits saprat, kad Pēters, Jānis, Jākabs bija Jēzus mīļākie mācekļi. Now, Un tālāk. James and Jākabs John un Jānis, that thought viņi domāja, that by the order of their mother, they would be sitting at the right end of Jesus. kad saskaņā ar to, ko viņa mamma gribēja, ka viņi sēdēs blakus Jēzum. Now they heard Viņi dzirdēja, that Jesus changed the name of Simon, ka viņi izmainīja Pēteru vārdu, and they are not there. I mean, Jesus did not change their name. bet viņu vārdus Jēzus neizmainīja. I'm sure Un es esmu pārliecināts, Peter would have gone through many rejections, ka Pēters būtu gājis caur daudzām but atstumtībām, he stood with that name. bet viņš pastāvēja šo vārdu. Pēters. And the next thing, Un nākošā lieta, he says, upon this revelation, un viņš saka, uz šīs I atklāsmes will build my es church. celšu savu draudzi. So that means Tas nozīmē, you have to understand tev that jāsaprot, you are the carrier of this revelation. ka tu esi šīs atklāsmes nesējs. In your family, it might be you as a wife. Savā ģimenē, It might be you that carries that revelation. ka tu esi savā ģimenē tas, kas nes šo And atklāsmi. your husband is still catching up. Un tavs vīrs tev seko. Or you as a husband might be the one carrying the revelation. Vai tu kā vīrs esi atklāsmes nesējs. And the wife is catching up. Un sieva tev seko. But take responsibility Bet uzņemies šo and atbildību stand with that revelation. un stāvi uz šīs Because atklāsmes. it was obvious Jo tas bija acīm in the redzams, book of Acts ka apstuļu darbos, that Peter ka Pēteris carried that revelation. nesa šo atklāsmi. And that's why he was the only one that could speak with such authority. Un tāpēc viņš vienīgais varēja runāt ar šādu autoritāti. Don't be quiet. Neklusē. You get the message Tu saņem vēsti of Christ the healer par Kristu in your dziedinātāju family. savā ģimenē. Stand on it. Stāvi uz to. You don't have to be rude towards your spouse. Tev nav jābūt rupļam pret savu dzīves You don't biedru, have to be rude towards your children. pret bērniem, But let them learn from the way you speak. lai viņi mācās no tevis, kā tu runā. You wake up in the morning. Tu pamosties no I'm the rīta righteousness of Christ. un Kristus taisnīguma. Everything belongs to us as a family. Tas viss pieder mums kā Because the ģimenei. word of God says, Jo Dieva vārds I've saka, given you all es things esmu devis tev visas lietas, pertaining to life and kas ir godliness. vajadzīgs dievbijībai un You make dzīvei. that small porridge. Tu gatavo tur putriņu, You don't have enough money to buy как варенье, по-английски. Варенье. džem. Jam, Tev yeah. nepietiek naudas tur ievārījumam. And сырочек, как сырочек. Sieras. Yeah. You don't have money to buy. Tev nav pietrūks You are naudas, lai to making nopirktu. that kasha, that Un porridge. tu gatavo šo putriņu And you're telling your children, un saki saviem bērniem, our God has supplied all our needs. mūsu Dievs nodrošina visas Mom, vajadzības. why are we eating this? Bet kāpēc mēs, mamma, kāpēc mums šitas jādara? My son, this is a fact. Tas ir fakts, But the truth is, bet patiesība we ir, are rich in Christ ka mēs Jesus. esam bagāti Jēzu They Kristu. watch you Viņi skatās uz tevi speaking like Messiah, un runā kā Mesija. speaking the message of Christ Jesus. Runā Jēzus Kristu And vēstu. after some time, Un pēc kāda laika somebody brings a gift to you. kāds atnesīs tev You see, dāvanu. remember I told you, Atceries, es tev our teicu, God has supplied our needs. ka mūsu Dievs nodrošina visu That kind of vajadzības. child, Šāds bērns. nothing can stop him in this world. Nekas šajā pasaulē viņu nevar apturēt. Nothing. Nekas. This is how I grew up. Tieši tā es esmu uzaudzis. My dad built 5 houses, Mans tēvs ir uzbūvējis 5 mājas, put people and help people. lai palīdzētu cilvēkiem, lai viņi tur varētu And dzīvot. his salary Un viņa alga could not even feed us as a family for 1 week. nevarēja mūs pabarot mūs kā ģimeni pat vienu And nedēļu. he has built 2 churches. Viņš ir uzbūvējis Now, 2 draudzes. that the building Un ēka could worth about 300,000 euros.
about 300,000 euros. Un viena šī draudzes sēka maksāja 300,000 Minimum. eiro. Minimums. And his salary Un viņa alga, could not feed us for 1 week. nevarēja mūs pabraut kā ģimene pat vienu My nedēļu. school fees Man maksa par skolu in Moscow Maskavā was 10,000 euros. bija 10,000 eiro. And I know Un es that zinu, it doesn't have any source. ka viņam nebija šīs And he naudas. sent me to Un viņš man Moscow. aizsūtīja uz All- Maskavu. everything I spent Un viss, ko es tur was tērēju, roughly 100,000 euros in Russia. bija aptuveni 100,000 eiro. The money came from Africa to me. Šī nauda atnāca no Āfrikas priekš manis. How can you tell me Kā tu vari man pateikt, Atta Center is big? ka Atta centrs ir liels? I don't understand it. Es to nesaprotu. I grew up differently. Es savādāk esmu uzaudzis. We do not see Mēs impossibilities neredzam, mēs neskatāmies Let me give you an example uz to, kas ir neiespējams. of how we Nu, think. piemērs, kā mēs I domājam. had a vision Man bija that we'll vīzija, have 1,000 people. ka mums ir 1000 cilvēku. We have roughly 500. Aptuveni mums ir 500. That's with all the attacks we had. Tas ir ar visiem All the uzbrukumiem. attacks. Ar visiem uzbrukumiem, kas mums I bija. mean, if there were no attacks, we know that that place will be packed up. Nu, ja nebūtu uzbrukumi, tad tur būtu daudz vairāk cilvēku. But listen, Bet this paklausieties, is how we think. kā mēs domājam. We do not say, Mēs nesakām, wow, just 500 people came. nu, tikai 500 cilvēki atnāca. This is how we think. Mēs domājam 4 savādāk. years of ministry. 4 years. 4 gadu kalpošana. 500 people came to listen Un to us. atnāca 500 cilvēki. If there is 10 people, it's already a miracle. Ja būtu 10 cilvēki, tad jau tas ir brīnums. And I am from Africa. Es esmu no Āfrikas. You see? Saprotat? 2 days I was crying with worship to the Lord. 2 dienas es saucu uz to kungu un raudāju un slavēju viņu. So if somebody said, Ja kāds pat to me. pasaka man, but the hall was half empty, it was 500 people. zāle bija pustukša, tikai 500 cilvēki. I can't cry. Es nevaru It's raudāt. not possible. Tas nav Because iespējams. my heart is already filled with praises. Jo mana sirds Lord, I ir thank pilna you. ar slavu Dievam. Who am I? Kas es esmu? Show me who is doing this in Latvia Parādiet, kurš Latvijā kaut ko for the līdzīgu. first time Pirmo with reizi, such amount of attacks. kad ir tik daudz uzbrukumi. Lord, I thank you. Dievs, es You tev see? pateicos. Saprotat? Then next year we come again. Un nākošajā gadā mēs Shala atkārtosim. parakatia. We dig the well. Mēs rokam šo aku. There is a saying in the world, Ir tāds pasaulē teiciens, if you target the sun, ja tu tēmē uz you sauli, will catch the moon. tad uz mēnesi But trāpīs. if you do not target at all, Bet ja tu vispār you will netēmē, stay on the earth. tad tu paliksi uz zemes. So I attempted the sun. Es tēmēju uz sauli, I am now in the moon. un tagad es esmu uz I'm mēnesi. no more on the earth now. Un I'm no more on the earth. es vairāk neesmu uz See, zemes. I'm now on the level of the moon. Es esmu tagad mēnesis So līmenī. the next target, Un nākošais I'm mērķis. not targeting the sun. Es netēmēju uz sauli. I'm going out of the galaxy. Es tēmēju jau ārpus And galaktikas. 100%, Un my 100% lowest level next year mans zemākais līmenis will nākošajā be gadā the sun. būs saule. People, you see, Saprotat? because of human nature, Dēļ cilvēcīgās dabas we think differently. mēs savādāk domājam. Now, for example, Piemēram. we are looking for a new place Mēs meklējam jaunu vietu, that should take Jauns 200 telpas. to 300 people. kur varētu ietilpt 200-300 cilvēku. When we move there, Kad mēs pārvācamies uz turieni, it might look like 40% empty. tur var izskatīties, ka tur uz 40% ir nepiepildīts. Somebody with a short mind, Un kāds short-term mind, šauri īstermiņā or domājuši critical mind ar kritisku will domāšanu come atnāks and say, this is a hall of 300. un teiks, This is a hall of 300. A hall. šajās telpās ir 300 cilvēki ietilpt, This is a hall for 300 people. But there's only 170. bet tur ir tikai Only 170 170. cilvēki tikai. In their mind, Viņu it's prātā empty. tā ir pustukšs But telpas, according to us, bet saskaņā ar mūsu it is domāšanu. bigger than Toma Iela. Tas ir vairāk You see? nekā Toma ielā. Because now- Saprotat? Jo tagad We maxing this place up is 150. maksimums, kas šeit var ietilpt, ir 150 cilvēki. We just started having that number recently. Un mums nesen jau mēs sasniedzam šo So ciparu. if we go to another place Ja mēs dodamies uz citām telpām, and we increase to 170, un cilvēki jau ir 170, but the hall looks empty,
Bet zāle izskatās, pustukša. Is that a success or a failure? Vai tā ir, ja tie ir panākumi vai izgāšanās? The people looking will say it's a failure. Cilvēki var skatīties un teikt, tā ir izgāšanās. Someone thinking ahead will Kādi, see kas domā uz priekšu, that something is happening. tad viņi sapratīs, ka Once kaut we kas grow šeit to notiek. 250, Ka mēs izaugsim līdz we move 250. to a place of 500. Mēs pāriesim uz telpām, kas ir You have to 500 cilvēki. prepare your tent for Tev expansion. jāsagatavo savu telti, priekš izplašanās, Stretch your faith. izplec savu ticību. In this next year, Nākošajā gadā, last year, iepriekšējā gadā, our anniversary, kad mums bija dzimšanas diena, everyone that came viss, kas ieradās, with all the guests ar visiem viesiem, was half of this all. bija puse no šīs zāles. In 1 year, Vienā gadā there is 500 people. ir 500 And you cilvēki. think I will be crying? Un jūs domājat, ka es raudāšu par to? No way. Protams, ka nē. The revelation of Jesus. Atklāsme par Jēzu. When you carry that revelation, Kad tu nes šo atklāsmi, that becomes your goal. tad tas kļūs par tavu mērķi. That becomes your fuel. Tā kļūs par tavu degvielu. As we finish in the Hatta Center there, Un kad mēs beidzām šo konferenci centrā, my mind is already in Pakistan now. mans prāts jau tagad ir Pakistānā. The souls that will be saved. Un es redzu šīs dvēseles, kuras Because tiks there izglābtas. is a message. Jo ir vēsts, And the time is not enough. un laika ir maz. The time is not enough. Laika nepietiek. Can you rise on your feet? Varat piecelties. I just would ask, do you have anyone that could be on the keyboard? Var kāds pie taustiņiem nāk, lūdzu. The message I want to leave with you Un tā vēsts, ko es jums gribu atstāt, is that you take a step and study Jesus the Christ. ka tu spēr soli un studē, kas ir Jēzus Kristus. You see the power that comes from that revelation. Spēks, kas nāk no šīs atklāsmes. The power that comes from that revelation is to keep you safe. Tas ir spēks, kas tev paturēs drošībā, It gives you authority ka tas dos tev autoritāti on earth. uz šīs zemes. Whatever you bind on earth Viss, ko tu saistīsi šeit uz is zemes, bound in heaven. būs saistīts debesīs. What an authority. Kāda autoritāte? Just by making one decision, Tikai pieņemot vienu lēmumu, receiving the revelation saņem šo of atklāsmi Jesus par Christ. Jēzu Kristu. Then, Tad upon this rock, uz šīs klints I will build my church, es celšu savu draugu, build my family, savu ģimeni, I will build my ministry, savu I kalpošanu, will build my life. savu dzīvi. This is an assurance. Un tā ir drošība. An assurance. Tā ir drošība. Just shortly pray. Īsi palūdzu, Help me to see you, Jesus. palīdz man, ja es tevi ieraudzīt. Not who people say you are, Nevis, ka es klausos, ko cilvēki par tevi saka. not what my situation say you are, Nevis, ko man situācija saka par tevi. but who you say Bet kas tu esi, ko tu par you sevi are. saki? Father, Tēvs, reveal Christ to me atklāj Kristu man, in my spirit, manā garā, in my spirit, manā garā, in my mind, manā prātā, in my body. manā miesā. Let the revelation of Christ be real to me. Lai Kristus atklāsme ir reāli manī, That He is in me. ka viņš ir manī. I am in Him. Es esmu viņā, In Him I move. viņā es kustos, In Him I live. viņā es dzīvoju, In Him I have my being. viņā es esmu, pastāvu. Christ is my hope. Kristus ir mana cerība, Christ is my message. Kristus ir mana vēsts, He is my healer. viņš ir mans dziedinātājs, He is my deliverer. viņš ir mans atbrīvotājs, He is the anointed one. viņš ir svaidītais. And because He's anointed, Un dēļ tā, ka viņš ir I svaidītais, am anointed. es esmu svaidītais. I am anointed. Es esmu Because svaidītais, I am in Him. jo es esmu viņā, He is above principalities and jo powers. viņš ir augstāk par visām varām un valdībām. And I am above principalities and Un arī power. es esmu augstāk par valdībām un No varām. weapon formed against me. Nekāds ierocis, kas Shall vērsts prosper. pret mani, tam nekas I'm neizdosies. secured. Es esmu drošībā, I'm fully secured es esmu pilnīgā drošībā, because I'm in Christ jo es Jesus. esmu Jēzu Kristu. I am a new creation. Es esmu jauns radījums, All things are passed away. un visas lietas ir pagājušas. All things have become new. Viss ir taps jauns. I am new in Es Christ. esmu jauns radījums Kristu. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. Maybe there is someone here today
Maybe there is someone here today Varbūt šodien šeit ir kāds, and you have not given your life to Jesus tu neesi Christ. atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum, You want to repent of your sins. un tu gribi nožēlot savus grēkus. You want to enjoy this life. Tu gribi baudīt šo dzīvi. Viņa Wherever dzīvi. you are, Jebkur, kur tu atrodies, just put your hands above your head. pacel savas rokas. And if you are watching at home, Un ja tu skaties mājās, put one hand up vari pacelt vienu roku, and the other one just on your chest un otru vēl likt sev uz krūtīm, as a sign of surrender. kā padošanās zīme. And just repeat these words after me. Un atkārto šos vārdus aiz manis. Dear Lord Jesus, Dārgais kungs Jēzu, I know I'm a sinner, es zinu, ka es esmu grēcinieks, but you died for me. bet tu nomiri par mani. I believe it. Es tam ticu, I believe that the Father raised you from the dead. es zinu, ka Tēvs tev uzcēla no mirušajiem. From today, No šodienas I receive your life. es pieņemu tavu dzīvību. I give you my life. Es atdodu tev savu dzīvību. From today, No šodienas I walk in the revelation of es Christ, staigāju Kristus atklāsmē, the Messiah, Mesijas atklāsmē, the Son of God. Dieva dēla. Holy Spirit, Svētais gars, help me palīdzi man to live in the Spirit, staigāt garā, dzīvot garā, to walk in the Spirit. staigāt garā un dzīvot garā. From today, No šodienas I am free es esmu brīvs, because jo he who the Son set free tas, ko dēls dara brīvu, is free tas ir indeed. patiesi brīvs. In Jesus' name, Jēzus vārdā. amen. Amen. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzus. If you pray that prayer, Ja tu lūdz šo lūgšanu, if you are in this hall, please come. I'm just going to lay my hands on ja you. tu esi šajā zālē un lūdz šo lūgšanu, var iznākt priekšā, es uzlikšu tev If you are savas rokas. watching, Ja tu skaties tiešsaistē, just put your hand towards the screen. var izstiept savu roku pret ekrānu. Father, in the name of Jesus, Tēvs Jēzus vārdā. I pray for everyone that made that decision. Es lūdzu par visiem, kas pieņēma šo lēmumu, Let the Holy Spirit touch them now lai Svētais gars pieskarās viņiem tagad with power ar spēku and the gifts of speaking in tongues. un ar runāšanu mēlēs. In the name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Receive it in Jesus' Saņem mighty to name. Jēzus varnajā vārdā. Thank you, Father. We give you praise. Mēs tev slavējam, Tēvs. In Jesus' name. Jēzus vārdā. And everybody say Visi amen. sakiet amen. Give God praise. Dodiet Hallelujah. Dievam slavu. Don't forget the revelation of Jesus Christ Neaizmirstiet par šo atklāsmu par Jēzu Kristu. is the message. Tā ir vēsts. And everything is secondary. Un viss ir sekundārs. So every Vispārējais. preacher here, Visi visi sludinātāji, every minister, kalpotāji, kas ir šeit, don't get distracted. lai jūs nenovērš uzmanību nekas cits. People will give you their ideas. Cilvēki jums var dot dažādas idejas. The gospel Evaņģēlijs is the power ir of spēks, God Dieva unto spēks, salvation. glābšanai. You want to receive power? Ja tu gribi saņemt spēku, Preach the gospel. sludini evaņģēliju. Thank you, Lord Jesus. Paldies tev, kungs Jēzu. We have something for every one of you. Mums ir kaut kas priekš visiem no jums. I hope it will be enough. Es ceru, ka ar to We pietiks. have a celebration cake, Mums ir svētku kūka, so don't rush home tie kā nesteidzieties mājās. as we turn 4. Un mums paliek 4 gadi. And if you want to give, you can give right here Ja gribat ziedot, varat šeit ziedot by card and also by cash. arī ar karti un skaidru naudu. And I will see you on Thursday Un tiekamies ceturtdien for prayer. uz lūgšanu. You should make a decision now. Jums jāpieņem lēmumu tagad. 2 days 2 dienas in a week nedēļā. is not too much Tas nav pārāk to daudz, be in the presence of the saints, lai būtu svēto to klātbūtnē. pray together, Lai lūgtu to kopā, worship together. pielūgtu kopā, I will see you. tiekamies. And some people thought Un daži cilvēki domāja, that because they are pastors now, the both of them are tāpēc, pastors, ka viņi ir tagad mācītāji, I am moving out of Latvia. kad es tagad braucu projām no Latvijas. No, I'm not moving. Nē, es neko This nebraucu. is my home. Šis ir mans mājas. So we are just going to work together for the kingdom. Mēs vienkārši kopā strādāsim Glory to priekš Jesus. valstīs.
Hallelujah. Gods Jēzum. Halleluja. Let's take the word of faith together. Pasludināsim ticības vārdu The word kopā. of faith. Please pass me my phone. Thank you, Lord Jesus. Paldies Tev, kungs Jēzu. Yahweh, Yahweh. Alpha. Thank you, Jesus. I receive God's word Paldies Tev, Jēzu. Es pieņemu Dievu vārdu, as the absolute truth. kā absolūtu patiesību. Why did I feel that many of you did not receive it today? Kāpēc man sajūt, ka daudz no jums to nepieņem šodien? Let's try it again. Vēlreiz I pamēģināsim. receive God's word Es pieņemu Dievu vārdu, as the absolute truth. kā absolūtu patiesību. I believe it Es ticu tam, and I will put it to work un es to pielietošu. till it produces Kāpēc result tas radīs rezultātu? in my life. Manā dzīvē This is my year of šis ir expansion. mans izplašanās gads. In this year, Šajā gadā I walk in favor. man ir labvēlība, Instead of ashes, pelnu vietā. I receive joy. Es pieņemu prieka eļļu, Instead of mourning, noskumuša gara I vietā. receive a garment of Es praise. pieņemu godības drānas, Instead of loss, zaudējumu vietā. I receive double Es blessing. pieņemu dubultu svētību. I expand Es paplašinos to the right pa labi and to the un pa left. kreisi. In Jesus' mighty name. Jēzus Kristus varnējā vārdā. Amen. Amen. Hallelujah. Aleluja. Look at somebody and tell them you are a man or a woman of faith. Pasties uz kādu un saki, tu esi ticības vīrs vai sieva. Prophesy on their life. Pravieto pār viņu You dzīvi. are a man of faith. Tu esi ticības vīrs. You are a woman of faith. Tu esi ticības sieva. Do mighty things for God. Dari varenas lietas priekš Dieva. In Jesus' mighty name. Jēzus varnējā vārdā. Amen. Amen.